Sesampun puput nyani pembangunan kayangan jagat penembahan jero gede Tanah Pegat, Desa Gubuk, Kecamatan Tabanan. Pengempon pura ngemargiang Karya Agung memungkah ngantek linggih miwah pedudusan agung dawak rahina kuningan sane sampun lintang. Pura sane kewangun ring abad 15 puniki kegingsiran ring genah sane anyar antuk nelasang prabea siki koma kutus miliar langkung. Lulas kaula pengempon ide penembahan jero gede Tanah Pegat di Sebubuk Tabanan kuantu kerama Banyar Adat Tanah Pegat miwah Banyar Adat Ambengan ngemargiang Karya Agung memungkah ngetek linggih pedudusan agung ring kayangan ide penembahan sakti jero gede Tanah Pegat. Pamidabdab upacara sampun kelaksanayang saking tigang sasi sani sampun lintang. Dawek tanggal 5 Oktober warsa kali tali pitulas kemargiang upacara matur piuning ring pura irike antuk kapuput ide pedana tarukan manuabe pemangku kayangan 3 miwah dayuniang. Pucak pemargin karya kemargiang ring tanggal 11 November sinarengan sareng rahina kuningan antuk kapuput limang diri sulinggih minakadi ide pedana gede tarukan manuabe sane pinake ya jemana karya ide pedana saking geria dalung pedana Buddha saking geria jadi ide pedana saking geria Taman Sari miwah ide Ratu saking geria lenganan Bajre. Ketua Umum Panitia Karya Ketut Mudra Mausang pura kayangan jagat ide penembahan sakti jero gede Tanah Pegat puniki kuangun dawag warsa siu sama 16 sanimawit saking kerajaan Majapahit. Sedurung nyani kayangan puniki magenah ring widangan jero nyani jero mangku irike. Sesampun mersidayang katumbasang tanah ring warsa kali tali roras kemargiang puangunan. Pura wantah presida kasungsung tulas kaula kemanten nganutin saking sapunapi pemargin ide penembahan sakti jero gede Tanah Pegat saking Majapahit kantos ring desa Bubuk sane wantah sareng tulas diri. Yadiastun pengempon ipun akidik nanging karumaketan sarasa segilik seguluk selulung sebayan take pengempon irike dahat ageng. Melarapan antuk pemargin Karya Agung puniki samian krama kaabtiang presida ngemulihan kerahayuan saha kasukertan saking ide Sang Yang Widiwasa. Nah, mungkin harapan kami tentu karya yang sebesar ini berharap karya ini akan ngemangin kerahayuan skala lanis skala sami umat kaulo ida sami termasuk kaulo sejebak Tabanan iki. Manggala prawarta kekarya putusan tika ngawowohin puangunan pura sane anyar punikin lasang prebea siki koma kali miliar rumasuk sajeroning numbas tanah sane jimbar ipun 300 meter nyeraken antuk prebea upacara kantos 3 juta rupiah. Samian prebea mawit saking urunan lulas kaula pengempon punya krama donatur wantuan saking Pemkab Tabanan wiadin saking makudang-kudang parikrama penggalian dana. Kayangan sanewau kuangun puniki wenten makudang-kudang pelinggih gedong penyimpenan ide betara sesunan balik peselang balik kulkul penyengker miwah apit surang. Untuk penggalian dana sudah jelas kami di sini berbagi ya bagaimana upaya kita dalam rangka mewujudkan kayangan Ido Betaro niki, mulai dari seperti apa dijelaskan tadi, mulai dari pengadaan lahan, kemudian ngewangun sami niki bangunan inventor kayangan Ido Betaro niki. Kita istilahnya bersama semua stakeholder ya, baik itu kaulo Ido Betaro dan wenten wirausaha. Sesampun kemargiang puncak karya ngetek linggih kelanturan antuk upacara penyineban makebat daun ring tanggal 14 November warsa kali tali pitulas. Selantur ipun kemargiang upacara nyegar gunung ring pura Tanah Lot miwah ring pura Batu Karu.